dibbata fa'aa argattan. Dibbata kana walaaltanii gartanii arraamboo dureeftuu amma maallaqa amma kana buufachuu baatte mana jechi jiraatti si dabarsaa. Kun odalee duun si godhachuu ta'a. Ani hati jira. Kun olaanaa dachi jira kanaali. Hayi. Siin dabarsanii ani dabarsu akkam dachi jira. Akkam ta'a siin dabarsanii. Lapa amma. Tatikan bakka minuuti duma. Anaa idinee dha. Hiiki duraati. Duma. Naa idinee dha lafa. Naa gaafa takkataa. Maraattu. Namaa nama jalqabe. Tatti maraattu sootu. Maraattu dhaaboo. Namaa nama jalqabe tokko. Hiikoo. Gaddeesoo. Kun olaanaa ani hati jira. Ani gara ooliin dhaawwantoota dhaabbattu. Aadaa godhatu anaa idinee gaafata. Iftuu obboleettiiyyaan an Abraahimummaa harkaan dandeenye. Iftuu ammallee ilmaan isii keessan hin deebisa. Garuu warri taariiba isii akka absan viidiyoo tasana laayik godhaa akka akkanitti bira haa geessu maallaqa anaa isinii zaaba obboleenkii bikka isin jirtan bichaa naa himaa maallaqa waan feetan natti himadhaa fideetiin dhufee isin sallamsiisee iftuu fuudha takkanaati hordoftoota kiyya Abraahim garuu wanni qaqqabatu hin jiru Abraahim jaartii isaa ifuma mataa isaatiif aree nama ilmaa irraa qabu dhabnaanii akkasi gaara keessa taa'ee akka harreetti haa jedhee booya malee namichi kun ilma dhiiraa ta'ee dhugaan seenaa ilmaanii kafisaan godhee ilmaanii kafisaan godhe ismaafi faaxeehu nama irraa qabu dhabaniitti isiinis ilmaan qabuun feetu isaa taatu bikka kaa'u dhabeetti firraa deemanii barbaadu jiran malee silaa arra ilmaan bikka arkatanii nama akkanatti ol ka'ee iftuu barbaadu miti an dhugaan isiniima Abraahim baantanii nama iftuu barbaadu miti ilmaan bikka kaa'u dhabe. Tanaatu rakkinatti ta'e akka namni iftuu jaalatu godhu jira nuti isaa achittis ni baafne iftummaa obboleeyyan kiyya kan iftuu qabdan kuno ana birraa bikka feetanii naa baallama dhufeetiin waan isin barbaaddan san maallaqa feetaniimi isinii kannee isii gabbaasa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala birraadha yooyyaa ilmaan oromoodhaa kan biyya keessaa biyyaan baajirtan marti keessanuu duraan dursine salaamtaan keenya honni irraa burqe barree isin bira haa ga'u. Rakkinni aman kun asiinis miila nuuf fuudhee jira rabbi khairii haa godhu arra maaltutu asirra si baasee jechuun keessan loolamu iftuun obboleettii Abraahimis obboleessa kiyya garuu wanni calna godhe aaraatu illaama calna godhu jira aara maali iftuunis wala Abraahimis jechuudha akkuma beekamu Abraahim nama if kabajuu miti. Nama haadha mana isaa hangan takka laaluu miti mucaan. Nama haadha mana isaa hangan takka laaluu miti. Akka nama gartaa. Alagaa akkasitti ilaalan. Alagaa akka inni jaartii isaatti ilaalu san. Alagaa asitti ilaalan. Akka asirra bee amma. Iftuutii maal joo kana dhugaan seenaa hordoftoota. Ilmaanii isa darree malee iftuu jaalatee miti. Awwaa hundaan firraa beeka. Yaada mucaa kanaatiin beeka waan saayiba kiyya waan ta'eef waan hin bira tureef yaada isaatiin beeka nama bikka takka qorrifatu miti mucaan nama bikka takka qorrifatee waan takka irratti ooluu miti jechuu kiyyaaf hin jaa siniin jee mucaan nama akkanaati amma dantaa ilmaan kun darraniif akkana xiib yoo jira malee isii jaalateetii miti an dhugaan isinii hordoftoota kiyya an ilma namaa irratti sharrii yaadeen beeku mucaan abbaa sharriiti Abraahim ifiif abbaa sharriiti. Abbaan sharrii kun miciyyoo itti guraaree asii fidee fi manaa baasee tamam asii birraa fi asaan ta'e oofee baga oofne ammallee obboleetti teenyinuu oofee numa deebisna ammaas sii galaa garuu if kabaji dantaa ilmaan keessa darraniif akkanatti iyyuu jirta malee jaalala iftuu miti akkasii gaafsan iyyuu turte hay isii malee ilmaan kiyya isii yoo jiraachuu baatte ilmaan kiyya inuma akka mootummaa guddatan gaafatan dheengadda maaliif akka harree teessee haa ettee boocha duuba ilmaas cinqaniiti bar iftuu dhugaadha ani isii niin deemaa an deemu malee maal jettee manaa baanaan iftuun deemin taayi adabadhu mana keessa taayi guyyaa meeqaan jidduutti haasoo jechuudha isaa taatu ni hanjama. Feetu adeemtu qarfeetti adeemtu isiidhaan jiraannaa nuti duraan if dandeenya nuti isiin numa rakkisu jirtu malee jechuu ture jechuudha kun. Tamam gizeen jidduutti haasoo hundaa'u waan akkana haasoo micoontu muratteeniin deemaa murattee kaate hideemtis nuti geggeessu baannus arkeetiin jira
iftu naman taane jalan deemin nutiin nama sii godha nama nagayaa naafi asaantiin jechuudha amma asaantisti yaame asaantiin soolii dhufnee jechuudha karaas nuun nama sii godha naman taane jalan deemin booda kara kanatti si waa godhuu malan hawaalaa faa si buusuu malan jenneen waan karaa kana beeknuuf jecha hayaa nama naa godhaadha ka isiin nama dura ilaan kaate nama jalaa deemuu kaate nama san jalaa deebisnee jechuudha nuti namni san nama baalagee nama karaa kanarratti ilmaan namaa miidhaa jiru ni beekne isiin aartee jala kaate nuti nama sii godha nama nagaa gooneef nuti joollee dhalaati hojii wallolteetifi ifii jalaa hafte maas mucaan if modooda dhabee'u joollee hojii walloltee joollee dhalaa hojii addoon dhadhabe mucaanis ifum boodaa hin dhabee jee nurra dawwale asaantii irra dawwale irrattis dawwale aboo iftuun miciyyoon isin na jala keessan obboleeyyan kiyya joollee dhalaa wajjin adda dhadhabeetiin ani isaan hundaa waliin ofu jira ifum boodaa dhabe quba qabaadhaadhaa jechuu miciyyoon ifiif deemtee ani isaan kana osoo radda eegaa deemu jiru isinis bisiciitii gaa nama kana wajji wallolchiise allahu alam jalaa hafte tamaam nuti mallee waan iftuu lafa keenyeetii miti obboleeyyan kiyya iftuu ammaas as baafna isinii galee iftuu as baafna mucaan kun ifaa kabaju Ibraahim kun Ibraahim ifaa kabaju iftuu jaalateetii miti anan mallee numaan ja'a dantaa ilmaan cinqanii fi isii fi obboleetiinis maa hirraan qabin obboleetiin akka duraan dhaadatu sanitti boo ilmaan kiyya bikka dhabanii feetu haa deemtu akka feete haa taatu haa jechuu ture hayaa obboleetiin saasan maa irraan qabin ilmaan kana maa irraan qabin takkasi gaafsan dhaadatu haa iftuun nuti isiidhaan jiraannaa ilmaan kiyya ka mootummaa guddatan isiin deemtu ilmaan kiyya ni taatiif hogguu joosan ifkuman qabunni iftuu ni baafnan mallee dhageeffadhaa warri iftuu harkaa abdan hawaala feetanii aleeyya hawaalaa hangamiin isinii hawwala tilifoona keessan naa ergaa naa isinii hawwala iftuu bikka jirtu na dhageeysaa takka bikka naa himaa anaa dhufee maallaqa isinii kannee iftuu gabbaasa kuni mucaa faayidaa qabu miti jaartii isaa ifii baase malee ammallee namni baase hin jiru jaartii isaa nama qabatullee hin qabu Ibraahim dhugaan isinii martuuf Ibraahim namuma inni jaartii tiyya isaa baase jee qabatu Ibraahim kana jee yaa dubbatu jaartii isaa ifii baase ana hojii ture na gaafadhaa hordoftoota kiyya an wanni canna godheen aara iftuutii fi aara isaa taatuun dhiisu isii taatu taa'ii obsi osoo hin je'uuniin deemettee akka feetetti yaani karaa buutee nuti karaarraa deebifne qabnee deebi iftuu eessa deemtaa miti eega deemuu taate nama nagaa sii goon nuti nama nagaa gooneef joollee hojii dhadhabdee ifii jalaa hafte hunoo Ibraahim waan fedhaa fidu Ibraahim ifiif aree malee qobboon iftuu ifiif aree malee namni jalaa oofeen jiru hordoftoota kiyyaan dhugaan isinii maa garuu nuti iftuu ni yaanneef naman taane harka seentee har'a silaa karaa kana fannifamte joolleen isii hojii kutan san karaa kana jiranii Allahu alam joolleen isii hojii yaasan karaa kana jiranii hordoftoota keenya Allahu alam nama nuti hin beekne kana yoo haa taatellee qabachuu hin deenya nama nuti beeknu nama haadhaa fi abbaa ilmaan isaatii fi jaartii isaa bikkeeran beeknu qabachuu hin deenya silaa isa wajjinuu deemte akkuma ila keenyatti nagayaan seenti muxuma hiraar kanarraa nagayaan seentee dalagatti ilmaan isiillee an duraan akkaan jeetti yoo ilmaan asi dhabdhamillee akka biyya siigalanillee ni godhaan jeen akka biyya siigalan warra keessan biratti ni goonaa eega deemuu taate kan taanee nan deemin iftuu teenya kan nagayaa ka beenu ka qabachuu hin deenyu sii goonaadha ifiif jalaa hafte nama kana nama amannu nama wajji walloltee dhugaa qalaa wajji wal cinqiteen dhugaa ifiif jalaa hafteen dhugaa mucaan irraa hafin jenneen ifiif yaadatti jiru Allahu alam ifiif jalaa hafte gaara keessatti kam nama kophaa nama jalaa isiin hangam takka yaaddi nuti amannee la keenye maa wajjuman deemin gaafa inni san rakkoo irratti uume maa nutti himin isiin arra silaa haani hojii deemte hanga amma haasottu kana haasottiftuun hanga amma dubbatteetumaa nama harka seentee viidiyumaa warraa maran kana kun hin jiru isinii galee hordoftoota garuu Ibraahim jaartii isaa waa taatus ifiif waa godhe malee ilmi namaa tokko waan godhe waa taatus jaartii isaa ifiif waa godhe
mucaa takka irratti hin oolle mucaa duraanuu gabbooma isii namatti haasa'u akka uummattiin tabiraa fuudhaa haasa'u kana Abrahaam arra ilmaan asitti finnaanii fi ilmaan namarraa qabu dhabee asirra beeyyuu jira arra silaa obboleettummaan isaa ilmaan irraa qabdee ansiifiin jira akka inni joosanii jetteeni Abrahaam silaa ni dubbatu waa'eeftu anaqaan isiniin obboleettii irraa ilmaan irraa qabdu dhabeeti akkas dhabee ilmaan biraas gabbohuu arkachuu dhabeetiti duraan gabbee bikka fedha dhaqaamii akkasitti iftuuti jee boo jiraan dhugaan isiniima dhumaan taatu ni baati an harka jala fajalaatiin bikka isiin jirtu qorachaatiin jira ol boo baadhullee aareetumaan deemu jira garuu Abrahaam yoo irraa if kabaju baannaan nuti iftuun akka namaa taatiin jennu Abrahaam akka if kabaju goona takkanaa digaa bileen kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.